inkoko z'amagi cyangwa iz'inyama ni iki cyunguka kurushaho? Hirya no hino muri Afurika by'umwihariko no mu Rwanda, ubworozi bw'inkoko buri mu bikorwa by'ubuhinzi bikomeje kwiyongera cyane. Inkoko zororoka byoroshye, ntizisaba igishoro kinini kandi zitanga inyungu mu biribwa no mu bukungu. Ariko hari ikibazo gikomeye gihora kibazwa n'abahinzi benshi: ninde wunguka kurushaho? Inkoko zitanga amagi layers cyangwa inkoko z'inyama broilers? Muri izo zombi ni izihe zunguka kurusha izindi? Ni izihe zifite ibyago bike kandi ni izihe zibereye uwatangiye? Uyu munsi turasesengura ukuri kwabyo byose. Impamvu ubworozi bw'inkoko buri kwaguka. Ubworozi bw'inkoko buri kwaguka kuko isoko riri kwiyongera. Amagi aribwa buri munsi mu ngo, mu mashuri, muri hoteli n'ahandi. Inyama z'inkoko zikoreshwa mu birori, muri resitora no mu mafunguro yo mu miryango. Uko abaturage biyongera n'imibereho igenda izamuka, ibikomoka ku nkoko birushaho gukenerwa. Leta n'imiryango itandukanye bishyigikira ubworozi bw'inkoko nk'inzira yo kurwanya ubukene n'imirire mibi. Reka dutangirire ku nkoko z'amagi. Ubucuruzi bw'amagi. Inkoko z'amagi zororerwa gutanga amagi. Zitangira gutera amagi ku mezi 4 kugeza kuri 5, zigakomeza gutanga umusaruro mu gihe kirenga umwaka umwe. Ubuzima bwa buri munsi umworozi w'inkoko zitera amagi agira: buri gitondo amagi aratoragurwa, buri munsi amafaranga ashobora kuboneka. Niba ufite inkoko 50 cyangwa 100, ushobora kubona amafaranga adahagarara. Ibyiza by'inkoko z'amagi. Inkoko z'amagi zitanga umusaruro w'inyungu. Isoko ry'amagi rihora rihari, ibiciro ntibigabanuka cyane nk'iby'inyama. Iyo inkoko zishaje ziragurishwa nk'inyama, nta gihombo. Imbogamizi z'inkoko z'amagi. Ariko bisaba kwihangana. Mu mezi ya mbere nta mafaranga aboneka. Imirire, urumuri, amatara, isuku n'inkingo bigomba kwitabwaho buri gihe. Iyo ibyo tuvuze haruguru bibuze, amagi aragabanuka cyane. Inkoko z'inyama broilers. Ubucuruzi bw'inyama. Inkoko z'inyama ni izihe? Inkoko z'inyama zororerwa kugurishwa nk'inyama. Zikura vuba cyane, zishobora kugurishwa mu byumweru 5 kugeza kuri 7 gusa. Impamvu abahinzi n'aborozi bazikunda. Inkoko z'inyama zitanga amafaranga vuba. Mu mezi 2 atangiye ushobora kugaruza ishoramari ukabona n'inyungu. Mu minsi mikuru n'ibirori isoko ririyongera cyane. Ibyago by'inkoko z'inyama. Ariko inyungu zayo zihuta zizana n'ibyago. Ibiryo bihenze, indwara ishobora kwica inkoko zose mu minsi mike. Ibiciro ku isoko birahindagurika vuba, kandi kugurisha bishobora gutera igihombo iyo watinze kugurisha. Reka noneho dusuzumire hamwe hagati y'inkoko z'amagi n'inkoko z'inyama. Reka tugereranye neza. Inkoko z'amagi zitanga inyungu buhoro ariko inyungu ihoraho. Inkoko z'inyama zitanga inyungu vuba ariko zifite ibyago byinshi. Inkoko z'amagi zibereye ushaka umutekano w'igihe kirekire, naho inkoko z'inyama zibereye ufite isoko n'ubunararibonye. Ni iki gikora neza mu Rwanda hagati yo korora inkoko z'inyama no korora inkoko z'amagi? Mu Rwanda abahinzi benshi batangira bafite bike. Igishoro gito, ubutaka buto n'isoko rya hafi ni ingenzi. Ku batangizi, inkoko z'amagi zitanga umutekano. Ku bafite isoko ryizewe, inkoko z'inyama zitanga amafaranga vuba. Abahinzi b'intangarugero bahuza byombi. Amagi atanga umusingi, inyama zigatuma bunguka cyane. Ahazaza h'ubworozi bw'inkoko mu Rwanda. Ejo hazaza h'ubworozi bw'inkoko ni ubuhinzi bugezweho. Ubwoko bwiza bw'inkoko, ibiryo byiza, isuku n'ubwirinzi bw'indwara. Ubworozi ntibukiri ubwo kubaho gusa, ni ubucuruzi bw'ejo hazaza. None se wahitamo izihe? Inkoko z'amagi
cyangwa iz'inyama. Biterwa nawe, igishoro cyawe, kwihangana kwawe, isoko ryawe. Tangira buhoro buhoro, wige, waguke neza. Ubworozi bw'inkoko bushobora guhindura ubuzima iyo bukozwe neza.